Pozdrav svima ljudi, Adin, sa vama je Adin. Dakle, novi album FIFA 365 je izašao. Pa da krenemo. Prva strana. Druga. Imamo ove. Boca Junior, River Plate, Anderlecht, Corinthians, Flamengo, Colo-Colo, Being One, Al Ahly, Manchester United, Barcelona, Real Madrid. Ovo je nešto, Full of the Magic, tako dalje, gluposti neke. Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimović, top player, zlatni igrač u Parizu. Prvi moj igrač Pariza je bio Zlatan Ibrahimović. Jučer sam ga dobio. Bayern München, Borussia Dortmund, Olympiakos, Juventus, Milan, Klub Amerika, Ajax, Oakland City, Porto, Zenit. I ovi imaju, zaboravio sam reći, imaju Klub Amerika, Zenit, Galatasaray, Klub Nacional de Futbol i Penarol. Evo i na Penarolu imamo to bi bilo to. Ćao.